Bungabunga Ubuzima. Dusobanukirwe n'igicuri, indwara ifata ibice bimwe by'urusobe rw'imyakura y'ubwonko. Muganga arasubiza bimwe mu bibazo ku gicuri. Ibimaze kumenyekana ku bwoko bushya bwa virusi ya COVID-19. Umunyatanzaniyakazi yize umukino w'Iteramakofi agamije kurwanya urugomo rushingiye ku gitsina. Ikaze mu kiganiro Bungabunga Ubuzima. Ndabaramukije ni Eugenia Mukankusi, murakoze kwifatanya natwe muri Bungabunga Ubuzima. Muri Gabo, umuryango utegamiye kuri leta umaze imyaka isaga 10 mu rugamba rwo guharanira ko indwara y'igicuri imenyekana kuri bose kandi ikavurwa uko bikwiye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima WMS ritangaza ko abantu hafi miliyoni 50 ku isi barwaye igicuri kandi kibasira abari mu byiciro byose by'imyaka, abana n'abakuze. Indwara y'igicuri irangwa no gufatwa n'isereri no kugwa kenshi. Ku bantu 100 bayirwaye, 70 bashobora kuvurwa bagakira. Nyamara ugasanga yaba bo cyangwa se imiryango yabo bagihabwa akato. Ni inkuru ya Ismail Obyangenze mugezwaho na Temistokle Mutijima. Umara amajoro menshi adasinziriye ndetse no guhora afatwa n'isereri akitura hasi kenshi ni bimwe mu bigize ubuzima bwa buri munsi bwa Aisha kuva mu bwana bwe kugeza ubu. Yakoze ibishoboka byose ngo yimenyereze iyi mibereho imugoye, ariko byamusabye kwigomwa akareka bimwe mu by'ingenzi. Ibyo birimo n'amashuri yacikirije kuva mu yabanza. Nageze ku rwego umuyobozi w'ishuri yansabaga ko ntanagaruka ku ishuri kubera ko iyo nafatwaga byatezaga intugunda mu kigo hose. Ibyo rero byatumye ncikiriza amashuri nkiri mu wa 2. Sinari nkishoboye kubyihanganira na busa. Ababyeyi banjye bagerageje kumfasha uko bashoboye kose. Kubana n'indwara y'igicuri ntibibera umutwaro uremerereye uyirwaye gusa. Ni uburwayi bugifatwa nk'ikizira ndetse benshi bakagerageza kubuhisha mu rwego rwo kwirinda ikimwaro. Hari yewe n'abagera ubwo bizera imvugo zikwirakwizwa n'abantu batabufiteho amakuru, aho bababwira ko igicuri bagiterwa n'imyuka mibi iri imbere mu mibiri yabo. Biragoye cyane kubyihanganira, ariko kandi bigerageza kukorohera iyo ufite inshuti kuba hafi. Uko twagiye dutangira gukora yatangiye kwiyakira, ariko mbere ntiyajyaga avuga ko ari igicuri, ahubwo akenshi yavugaga ko ari ukwigaragaza kw'imyuka mibi, kugeza ubwo afashijwe kwizera ko ari icyo arwaye. Ku bwa Pascaline, urugamba rwo kurwanya igicuri ni ngombwa cyane muri gahunda z'ubuzima rusange. Uyu afite umwana urwaye igicuri kandi urugamba rumazemo imyaka 10 agerageza gufasha no kuyobora imiryango iri muri izo ngorane. Akora ubukangurambaga mu bigo byinshi afatanyije n'umuryango utegamiye kuri leta mu guhindura imyumvire ku bijyanye n'indwara y'igicuri, ari nako ategura gahunda zo gusuzuma iyi ndwara mu miryango ikennye. Mu gihe tugitegereje amikoro yadufasha gukora ubukangurambaga bwagutse, turakorana n'amatsinda mato y'abaturage, imiryango itegamiye kuri leta n'amadini. Kugeza na magingo aya nta mibare izwi itangwa n'urwego rwa leta ku bijyanye n'uko indwara y'igicuri ihagaze muri Gabo. Nyamara kandi igicuri ni indwara igoye cyane. Ibyo bigaturuka ahanini ku mpamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu yayirwara. Yewe nuko yigaragaza ikajya igenda ihindura ibimenyetso uko imyaka ishira, nabyo bituma itera urujijo, hakaba ubwo yakwitiranwa n'izindi ndwara. Ugikomereka ku bwonko uba ushobora gufatwa n'igicuri. Kuri ubu ni ngombwa ko umurwayi w'igicuri avurwa nibura mu gihe cy'imyaka 5. Icyo gihe akakimara afata imiti buri munsi. Kugeza na magingo aya nta mibare izwi itangwa n'urwego rwa leta ku bijyanye n'uko indwara y'igicuri ihagaze muri Gabo. Nyamara kandi igicuri ni indwara igoye cyane. Ibyo bigaturuka ahanini ku mpamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu yayirwara. Yewe nuko yigaragaza ikajya igenda ihindura ibimenyetso uko imyaka ishira, nabyo bituma itera urujijo, hakaba ubwo yakwitiranwa n'izindi ndwara.
ibisobanuro ku gicuri turabigezwaho na muganga Haji Abdullahi, inzobere muri Nigeria. Usually what distinguish epilepsy from igitandukanya igicuri n'isereri yo kugwa bisanzwe nuko isereri ishobora kuza nk'ikintu kidahoraho, mu gihe ugira isereri no kugwa biza kenshi kandi bigakomeza bigaruka nyuma y'igihe kirekire, bigeraho bigahinduka akamenyero. Ibyo rero nibyo bisobanurwa nk'igicuri. Hari ibyo nakwita nk'uburyo bw'imivurire. Ubwa mbere ni imiti irwanya igicuri iboneka ku barwayi bayifata. Uyifata igihe kirekire cyane, nka nyuma y'igihe wenda nko mu myaka 2 cyangwa 3, iyo irangiye udafatwa n'isereri ngo ugwe, ushobora kurekeraho kuyifata. Uburyo bwa kabiri, rimwe na rimwe hashobora gukoreshwa ubwo kubaga, ndetse muri uko kubagwa ka gace kihariye k'ubwonko gafite ikibazo gituma habaho icyo kibazo kidasanzwe akaba ariko kabagwa. Hanyuma kandi mu gihe haba hari indi mpamvu ibitera, wenda se nk'akabyimba, igikomere ku bwonko n'ibindi, nabyo bishobora kuvurwa. Ubundi buryo nuko hashobora kwifashishwa akuma karegera umuvuduko nuko umutima utera gashyirwa mu mubiri. Ako rero gakora mu buryo gashobora kugabanya inshuro umuntu afatwa n'isereri ngo agwe, cyangwa se kakanabihagarika burundu. Ku bijyanye n'ingorane ziboneka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, hari bimwe bigaruka cyane. Hari ibibazo bishingiye ku mikoro make mu kugera ku bikorwa remezo by'ubuvuzi bikwiriye aho ibizamini nk'ibyo bishobora gukorerwa, ndetse n'ubumenyi buke mu kubikora. Nyuma hakaza n'ikiguzi gihenze cy'ubuvuzi. Ubuvuzi burahenze cyane, yewe n'imiti ubwayo irahenze. Uba ugiye gufata iyi miti igihe kirekire, akenshi na kenshi uyimaraho imyaka myinshi, kubera ko no mu gihe utakigira isereri ngo ugwe, uba ugomba gukomeza kuyifata nibura nko mu kindi gihe cy'imyaka 2 cyangwa 3 mbere yo kwihagarika. Muri Nigeria no muri Afurika muri rusange, ntekereza ko intambwe ya mbere ikeneye guterwa ku bijyanye n'indwara y'igicuri ari ukwigisha abantu kuyigaragaza, ntibakomeze kuyifata nk'iyobera. Abantu rero bakwiriye kumenya ko iyi ari indwara nk'izindi. Iravurwa kandi ntiyandura, yewe si n'imyuka mibi. Birakenewe rero ko tuvugurura ibikorwa remezo, haba mu gusuzuma cyangwa se mu kuyivura. Abahanga baracyasuzuma ubwoko bushya bwa COVID-19 IHU bwavumbuwe bwa mbere mu Bufaransa mu mpera z'umwaka ushize ku mugenzi waruturutse muri Cameroon. Barashaka kumenya niba bushobora gutera impungenge mu bijyanye n'imiterere nka Delta na Omicron. Bavuga ko kugeza ubu ubwo bwoko bushya bwa virusi bugaragaza ibimenyetso byoroheje ku barwayi benshi. Ubwo bwoko bwiswe IHU nyuma y'uko ikigo IHU gikurikiranira hafi ubwandu n'igiterane infection kiri Marseille kibuvumbuye. Kugeza ubu bwanduwe n'abantu byibura 12 batuye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'Ubufaransa. OMS avuga ko IHU itakwirakwiriye bihagije ku buryo yatera impungenge. Hagati aho abaganga muri Repubulika ya Chypre ku mugabane w'Uburayi bavuga ko babonye ubwoko bushya bwa COVID-19 ku barwayi barenga 24 bafite ihinduka ry'imiterere iva mu bwoko bwa Delta na Omicron bise Delta Cron. Cyakora bamwe mu nzobere ku isi barimo gushidikanya ku bwoko bushya bwa COVID-19 Delta Cron, byerekana ko bishoboka cyane ko byaba ari ibisubizo byanduye. I Nairobi muri Kenya, abaturage bo muri karitsiye ya Kibera bahagurukiye gufasha abakene bayo mu bihe by'icyorezo cya COVID-19. Babonera ubutabazi bwihutirwa. Victoria Amunga mu ijwi rya Asumta Kaboyi. Abaturage b'abakene nk'abatuye mu rusisiro rwa Kibera i Nairobi ntibiboroheye kubona ubutabazi bwihuse. N'ahagejejwe ibikorwa remezo nk'amavuriro n'ibitaro mu nsisiro kubera ko bihenda, benshi mu batuye i Kibera ntibashobora guhamagara ingobyi y'abarwayi. Ni ikibazo Moses Omondi nawe ubwe wavukiye kandi agakurira i Kibera yiyemeje guhangana nacyo. Yashinze ishyirahamwe ryo gutabara abahatuye, batanga $1 gusa buri kwezi, rikabahesha ambulanse ibageza ku bitaro.
bitaro. If you have an ambulance, you can easily access. Iyo uje mu modoka itwara indembe wakirwa vuba kuko nta bitaro bishobora kwanga kukwakira iyo ariyo ihakugejeje. Biba bisobanuye ko uri indembe igomba kwitabwaho byihutirwa. Aneti Ohumu ni umwe mu bantu 300 bafashe ubwishingizi ku modoka itwara indembe. Avuga ko umwaka ushize yayirokokeyemo amaze gukora impanuka. The condition I was in wasn't that good. I was really having a very bad headache. Nari imeze nabi, umutwe warandyaga cyane, naraviriranaga, amaraso yari kunshira mu mubiri iyo ntabona ubutabazi bw'ibanze bwihuse. Icyo gikorwa giterwa inkunga n'imiryango idaharanira inyungu. Kugeza ubu hari ambilansi imwe ku baturage babarirwa mu bihumbi 250. Abategetsi bafite icyizere ko zishobora kuzagera kuri 5 mu gihe cya vuba. Gukodesha ambilanse muri Kenya bisaba amafaranga agera ku $400 biterwa n'ibyo umurwayi yifuza, nk'imashini itanga umwuka n'uko urugendo yakoze rungana. It's a service that people are acknowledging that they very much. Ni serivisi abaturage batangiye kwemera ko bayikeneye cyane. People living within such settings, some of them have never called for an. Bamwe muri bo ntibarigira bahamagara ambulance na rimwe kuko bazi ko itazigera ibageraho cyangwa ko yabaca amafaranga menshi badashobora kubona. Abaturage ba Kibera bavuga ko itsinda ry'ubutabazi bwihuse ribaha icyizere ko bazabona ubuvuzi bakeneye. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryariyongereye muri Tanzania mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Bamwe mu bagore bariga uburyo bwo kwirengera harimo no gukoresha ibipfunsi. Charles Kombe mu ijwi rya Tim Harris Ishimwe. Leila Yusuf ari kwiga iteramakofi. Buri gihe yihugurira mu nkambi, akavuga ko iyo siporo imufasha kwirinda abamuhohotera kubera ko ari umugore. Kama itatokea namna moja au nyingine nimepata tatizo mtaani. Iyo mpuye n'ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa binabaye ku wundi muntu, iyi siporo iramfasha cyane mu kwirwanaho, bitari kuri jye gusa ahubwo no kurwana ku bandi. Imibare igaragaza ko 40% by'abagore n'abakobwa bari hagati y'imyaka 15 na 49 bahuye n'ihohoterwa ku mubiri. 17% bakorewe irishingiye ku gitsina. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyakwaduka, ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa ryariyongereye. Katika kipindi cha maambukizi ya corona alipoingia kulikuwa kuna hiyo changamoto. Icyorezo kikiza hari ibibazo byinshi by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko nta buryo buhagije bwo kumenya ingano yabyo. Byariyongereye kandi hari ibindi bibazo muri rusange by'ihohoterwa. Na hali ambayo ilihusisha tatizo la COVID-19. Na katika kipindi hiki ambacho sasa corona uko icyorezo cya COVID-19 kigabanuka muri Tanzania, ibibazo biracyagaragara, ariko ntibyigeze byemezwa ko intandaro ari COVID-19. Ku bagore bari kwiga umukino w'iteramakofi kugira ngo birwaneho, bamwe muri bo barawukunda nk'uko bisobanurwa n'umutoza wawo. Lakini kila mtu anapokuja anakuja na nia yake. Mwingine anaweza kuja hapa anataka ni self defense tu kwa ajili ya mazoezi. Harimo abaza kwiga gusa kugira ngo bazabashe kwirwanaho igihe bahuye n'ikibazo mu mihanda. Ariko uko bakomeza kubikora, hari aho bagera bakabikunda, bakaza kumbwira ko bashaka kugira iteramakofi umwuga wabo. Leila ni umwe muri bo, nubwo nta mukino afite uzwi uteganijwe mu gihe runaka. Hagati aho akomeje kwitoza buri munsi kandi aratesha abandi bagore ngo bige iteramakofi nk'imwe mu nzira zo kwirwanaho. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona nkabisanga ku ijwi ry'Amerika kuri voanews.com. Yari Menya Byinshi. Ndabashimiye mwebwe mwese abo twari kumwe. Naho utaha mukore ku buryo umunsi wanyu wari wose uba uw'ubuzima buzira umuze.